inja kagogo yabachamela amanzi te bamanzi bathente ukuthi bosoloba nafana senzani la namhlanje namuhla sishutha umuzi omkhulu music video isantile sibachamela nginoproducer omkhulu la uproducer omkhulu waseNkabi uyiproducer oshaya ingoma leyo Muze Santini Umuze Santini ingoma sifeature ulwa kuyo ingoma ekhuluma ngendoda ehamba ekhaya ishiya isithandwa sayo ihamba emagoli iyozama impilo engcono ukuze izokhona ukuthi ishintshe impilo yamama ekhaya nomndeni nezingane so itshela umfazi ukuthi cha ngizokuthengela umuzi omkhulu eSantini ngisahamba ngisayodoha le akasale yena la ekhaya akhulise ikhaya akhulise izingane yonke into ebemnandi angithi ngithumela nje umlayezo ukuthi hey manje ngibonela yena ngicela nimtshele ukuthi ubaba hey ngiyamkhumbula emakhaya osibali sebe ufuna ukungikhame enhlizweni yakho ngosipolisi kodwa mntana omuntu ngiyasikhumbula isithembisa kuyona impicture abadala bomakhelwane usuyinhlekisa abanalo uthando bahlala bengidla imali bangithanda manginemali sibuhlabe kusemnyanga awukodwa mntana omuntu eyenkumbulo ungayiphathi ngiyazi uthando namaphutha ngicela ungixolele ungangilahli konke Okay, and action, let's go. Okay, nice. Okay. ngithengela umuzi eSantini ngiyazisokhathela ukushiwa yini